Ivan Capulič, programový šéf Janošíkova Ducatu, také šéf souboru, který teď přijde na scénu a autor pořadu, který vás čeká, říká, hele, když skončíte ve 7:45 za 10:08, řekni všem, že začínáme přesně v 8. Ať vydrží, ať nikam neodchází, že tam bude malá technická přestávka, pak půjdeme na scénu. Žádná technická přestávka. Je po 8, vy se těšíte, já věřím, že máte na co, protože folklorní klub Fogáš z Ostravy loni oslavil své, kolikáté výročí? 15 ročkou máme, tak věřím, že jsou připraveni, že jsou nachystáni, že nepotřebují žádnou pauzu, ale opravdu za chvilinku vydržte, neodcházejte, začneme s prvním pořadem. 15 ročkou máme folklorní klub Fogáš, hezký večer, dobrou zábavu.
Krásny dobrý večer, dámy a páni. Toto bol folklórny klub Fogáš. Ano, a folklorní klub Fogáš dnes večer v programu, jak už bylo řečeno. 15 ročkov máme. Takže ještě jednou dobrý večer Rožnove pod Radhoštěm. Krásny dobrý večer a vítajte na festivale Jánošikov Dukát 2026. Proč jsme tady? Prečo sme tu? Aby sme to trošku objasnili. My dvaja. Toto predstavenie sa prvýkrát uviedlo v novembri minulého roka v Ostrave a bola to naozaj veľká slávnosť. My sme tam boli, možno niektorí z vás tiež, a boli tam rôzni, jak bývali, tak súčasní členovia a naozaj to bola veľká paráda. A my tam sme boli s Daliborom pozvaní ako hostia, ale možno viete, tí, ktorí ste tam boli, že pre nás dvoch sa ten večer dosť rýchlo zvrtol a umelecký šéf Ivko Capulič z nás spravil hneď na začiatku moderátorov celého večera a odovzdal nám do ruky toto. Ano. Ivan Capulič nás namočil do moderování a než jsme uschli, tak volá zase po půl roce a říká, že máme moderovat reprízu tady v Rožnově. No, takže jsme tady. Ináč tiež ti toľko volá ako mne. No, mě volá dost. Ja mu to už nezdvíham väčšinou. Na potřetí jsem to zvedl. Ale čo sme zdvihli zo stolu, bola táto kronika. Pozrite. Kronika folklórneho klubu Fogáš. A my sme túto výzvu opäť veľmi radi prijali, pretože my si naozaj nemusíme nič vymýšľať, pretože v tejto kronike nie že všetko, ale úplne všetko. Tam sú historky, príbehy, informácie, fakta. A ta fakta můžeme i číst, takže vám teď něco přečtu. Pozor. Fogáš byl založen v Ostravě roku 2010 ze zájmu o slovenskou lidovou kulturu, její rozmanitost a temperament. Za vznikem klubu stála skupina folkloristů nadšených pro slovenský folklor. Fogáš se během let rozrostl o další tanečníky, zpěváky a muzikanty, které spojuje temperamentní slovenský folklor. A hneď, nech sa páči. A ešte predtým, ako uvedieme prvé číslo, tak dnešným večerom vás bude sprevádzať Dalibor Buš A Dominik Teleky. A ďakujeme. Bola reč o temperamente, tak ja myslím, že môžeme začať hneď za humny s cymbálovou muzikou Fogáš, ktorá je už pripravená, a so speváckým zborom, a začneme na Terchovej. Jak tě hory kryjou, jako kyť, nevestu do čapca zavíjú. Otočí bystručky, len sama čistota, veselo cez vrátnu dolinu žblkota. Dobre sa v Terchovej, dobre sa v nej spieva, keď tichý vetrík
síla, jak šmeržito. Keď som vozila šošovičku, hej, stratila som polovičku, hej, polovičku lásky mojej, a ty si mi nedal nič zo svojej. Hej, ty môj milý, poďme šiškať, hej, nemáme čo večeričkať, hej, priložíme líčko k líčku a budeme mať večeričku. Cymbálová muzika Fogáš a pěvecký sbor Fogáš. K muzice se ještě dostaneme, že, Domi? Aha, Domi? Domko, já to nezvládnu sám, Domi? Nechajte ma, počkaj, volá ma, musím. Co si? Ja som zacítil také volanie domova, lebo ja som Zemplínčan a chlapci sa akorát prezliekali do zemplínskeho kroja, tak mi dali, že keď si Zemplínčan, tak tu máš zemplínsku košeľu a lajbík. A ty když jsi Zemplínčan, tak umíš zemplínské tance? Ja umím, jasné. Ale ukaž něco to je tady. nič, to je proste... Neviem, napríklad, ale... Nie, dobré. No dobře, máme- tak pojďme se radši ponořit do kroniky. Aha. Ďakujeme. Takový vtip. No. Víš co, To sme si pripravovali niekoľko hodín, ale čti ty. teraz už naozaj tá kronika, to vás zaujíma určite viac. Takže, pozri, píše sa rok 2017 a vďaka Fogášu vzniká v Ostrave regionálna obec Slovákov. Tá začala organizovať jesennú kultúrnu akciu Den vzájemnosti, na ktorých vznikali autorské programy Široko korene, Nahore hroní tak, alebo Z hospody do krčmy. Nesmieme zabudnúť aj na spoločné besedy na slovíčko Slováci so slovenskými krajanmi, ktorí žijú v Moravsko-Slieskom kraji. A na zdravičko. Počujem Čerkac Ostrohy? Co to je Čerkac? Čerkajú Ostrohy? Počujete Čerkac Ostrohy? Znáte, co to je Čerkac Ostrohy? Já nevím, co to je Čerkac. Šcerkac, Co to je? nevím, jak se... Štrngať? Štrngať jako panáky, to znám, tak to tam dělají, to je jasné. Ja neviem, tak cinglingať, alebo... no proste chlapi na Zemplíne alebo na Šariši, tak nosia na čižmách ostrohy. Zemplín, No, jo. Zemplín. Takže se teď přesuneme do Zemplína, takže Pozdišovce, Parchovany, Zámutov, to je tak jediné, co já vím. Áno, ale ja som sa teraz dočítal, keď spomínaš ten Zamutov, že prvý tanec zo Zemplína, ktorý Fogáš postavil, bol práve z dediny Zamutov a pozor, minulý rok ho upgradeovali, dokonca osobne navštívili aj Zamutov, keď išli cestou do Rumunska a zistili, že v Zamutove v každým domku varia ľudze samohonku. No dobře, tak se pojďme podívat, jak se žije v Zamutově, když se pálí samohonka. Poďme na to. Bo Zemplín to hruda ze šemiačko rošne. Zemplín je dedzinstvo, co vidím jak rošne. Zemplín je rovina, húry i doliny. Zemplín je i koršov z pozdyšovskej hliny. Zemplín sú i vitry, i sluničko jasný. To je všetko, co tam vidíš, krásny. Zemplín sú špivanky, civočské karičky, i prekrásny Aničko Volíčka, to i kvice na zamutovských lukoch. Za to
kurí, panenočka len tak čúri. Panenočka na vek sobáš, zem 10% a panenočka na vek sobáš, zem 10% a koštuj Jančo, koštuj naša, či nebude pekšá klasa. A koštuj Jančo, koštuj naša, či nebude pekšá klasa. A prebalím ju ja ešte raz, hviezde price dajaný raz. A prebalím ju ja ešte raz, hviezde price dajaný raz. Do Patrice! Co nehráte? Perun prišiel. Hrajte! Všetky za mnou za šorom. To nie moja wina, to nie zrobi to co ja. Lacili
litech vína. Si za mnou za šorou, to nie moja vina, kto nezrobí to, co ja, plací liter vína. Vždycky s nami za šorou, to nie naša vína. Kto nezrobí to, co my, platí liter čúča. Naše grupy! Vždycky za mnou za šorou, to nie moja vina, kto nezrobí to, co ja, plací litr piva. Šalení! Vždycky za mnou za šorou, to nie naša vina, kto nezrobí to, co ja, plací liter mlíka. Hej! Nezrobí to, co ja, dá si liter koniferky.
Višňovského verbu. Hraj!
Nádherná choreografie. Tlieskate folklórnemu klubu Fogáš. To bola paráda. To bol fičák. To bola krásná choreografia, dobrá. To byla nádhera. My jsme tak nalívali a normálně se mi stalo, že tam byla skupina vzadu mladých lidí, tak jsem jim nalil a potom jsem šel takhle dolů a pak jsem se přesunul tam a ta skupina tam byla znova. A tam sme sa presne minuli a ja som išiel na tvoju stranu a to už nám dochádzali v tej chvíli zásoby. A pozrite, jedna fľaška, tá choreografia bola dlhá, to sa vám zdá, ale táto fľaška bola preč asi s prvými 3 dupmi. Zmizla jedna fľaška a z tejto, lebo táto kolovala častejšie, tak z tejto trošku ešte zostalo. Je tu tak pol deci až deci. Hlási sa niekto? Kdo chce? Aha, dievčatá, že by... Tam, pošlete to tam. No počkajte, ale keď k vám prídem, tak nechcem odísť s prázdnou. Sme dohodnutí? Keď príde... Karči, počkaj. Sme dohodnutí. Dobre, idem k vám a keď sa vrátim, tak toto deci bude preč. Môžeme zatlieskať zatiaľ odvážnym dievčatám, ktoré majú apetít. Tak ukážte. Ešte? Ja. Tak to byla tak deci a půl. Tak teraz sa stalo niečo mimoriadného, lebo ja keď som dával túto ponuku, že idem že idem za dievčatmi, tak som myslel, že sa rozdelia, ale Kaťa stiahla to deci sama, takže dobre. No, tak měla žízeň. Máte dobrú kamarátku? A ty myslíš, Domi, že žízeň mají i ty tanečníci, co tady tak tancují? Podľa tej choreografie by som typoval, že áno, ale tak... Ano, tak když mluvíme o tanečnících, tak. Když jsme u těch zpěváků. Když mluvíme o tanečnících, tak něco ke zpěváku. Tak, to jsem chtěl říct. Píše se rok 2013. Příchod zpěváka Roberta Bartoše s manželkou Renátkou a postupem času se do pěveckého sboru přišly sestry Smolánové a manželka od vedoucího Ivetka. No a v roce 2017 byl pěvecký sbor folklorního klubu Fogáš na světě. V tomhle čase ve Fogáši nastala mateřská epidemie, přátelé. To znamená, že polovina tanečnic otěhotněla. Strategický tah byl, že všechny těhulky přešly okamžitě ke zpěvačkám a tím posilnili pěveckou složku. Vytvořili krásná pěvecká pásma a tady ještě v kronice čtou, že 2023 kompletní obměna sboru. A to hlavně z rodinných důvodů, tak prostě o ty děcka se někdo musí starat, že? Jasné. No a to přineslo nový vítr do plachet, nové členy, nové inspirace, novou tvorbu. To je výborné, nemôžeš sa hýbať, idem spievať. Výborne. Dámy a páni, privítajte zakladateľku speváckeho zboru Fogáš, Teresku Baronovú, ktorá nám zaspieva pieseň z Horehronia, z Polomky Sanuj, že ma sanuj. To je napsané tady? Tady. Dobře. Kráľová hoľa je matkou 4 riek. Čierny Váh, Hornát, Hnilec a Hron. A práve pri pramení Hrona horehronský ľud kľačiac ďakoval Bohu za životodarnú vodu. A keď voda táto vytriskla z prameňa svojho a narazila na kameň, ktorým je dno rieky vykladané, vydala zvuk ako pieseň. Mamko moja sanuj zem a sanuj, mamko moja sanuj. Keď od tebia pôjde, potom potom zemne banuj. Budete, mamícko, budete banovať. Budete, mamícko, budete banovať. Keď pri vašom stole
Tak, vidíte, načuchl jsem horehronskou svatební píseň a už je ze mě horehronec. Takže už trošku tušíme, čo príde, ale ja ti to vrátim teraz. Ty si sa ma pýtal, či viem tancovať ako Zemplínčan a ty teraz, ty vlastne vyzeráš viac horehronec ako ja Zemplínčan a to som Co to znamená? No, horehronci, oni boli drevorúbači a v tom tanci tam bolo hodne dupákov, tam dosť dupali, tak vieš zadupať, nie? Dvakrát? A ešte hlasnejšie, vieš? Dobre, tak teraz ja niečo spravím a keď to budeš cítiť, tak Dobre, dupneš. dobre. Wow! Horehronec! No tak to jednoduché to je. No ale poslouchej, já jsem se bavil s klukama ze souboru a oni říkali, že díky folkloru procestovali velký festivaly v Dětve, ve Východné, prostě celý svět. Tak pozrime sa do kroniky ešte, kde všade boli. Ano. Počkejte, ale oni opravdu byli. Oni sa smejú asi, že Detva je celý svet. Tak, Ne, počkejte. prečo nie? Ne, ono tady opravdu jsou fotky bab v plavkách. Počkaj, nepreskakuj. Tu je ešte, pozri, okrem Slovenska, No. Fogáš navštívil napríklad Poľsko, Belgicko, Rumunsko. No. Minulý rok boli v exotickom Chorvátsku. No, to jsem byl taky v Zadaru v kempu. Řízek, chleba, řízek. Chleba, řízek, chleba. No nic. Tak možno to robíte naopak, řízek, chleba, řízek. No, To je výdatnejšie. A pozri, tu máme tie fotky, o ktorých hovoríš, tu máme. Takže A tu je tady, hele, Belgie. Belgie, toto, a tu je pivo, čuráci, chlapeček. Cože? Co? Ne, pardon, omlouváme se dětem. Čurající chlapeček to je. Jo, to je... To je v Bruselu. Ja neviem veľmi Tak, po česky. čurající chlapeček, Čurající. tady a tady. Karoliko, fotka z nějakého Karolika. A tak poď- Soustředění nové cikánské choreografie Neplač Karolku. Tak to by ma docela zaujímalo. Myslíš, že tu nájdeme niekde v Rožnove Karolika? Karoliko? Je tu Karolko? No ja tam už nejdem. Je to, vám nevěříme Tam nic. už nejdem. Idem radšej tam. Karolko? Kde bolo, tam bolo. Veru, že bola dedinka Petrovany na Šariši, kde žili v súdržnosti bieli, ako im cigáni vraveli kádžovia, a cigáni, ako im vraveli bieli. Celú dedinu mal na starosti biely starosta Kádžo Vajda, ktorý bol obľúbený nielen u tých, ale aj u tých. A to až natoľko, že i malým cigánskym deťúrencom bol krstným otcom. Taký bol i cigán Karoľko. Keď bol ešte malý, zomrel mu otec a stal sa z neho jedináčik. Nuž i zostala mu iba mama, ktorú miloval nadovšetko. Keď včera zomrela, Karoľka zatienila temná mgloba smútku, žiaľu, ale aj akejsi zlosti, ktorú zaháňal odporným chlastom. Ako to všetko dopadlo? Prenesme sa do cigánskej osady na Šariš a spoločne zakričme: Nepláč, Karoľku! U nás v Petrovanoch na koncu valala smutná špívanočka, že tej noci špívala. Umarla tam ciganočka Karoľka od Puľkovcoch. Co za sobou zochabila jedinoho syna. A on zostal starým mladencom. Co się stało wczoraj? Karolka,
Muka
Tak co vám povím? Ženy! Toto hledáš? Kodago desu. Ta ja znám, co hledá. Toto hledá. Čelanke. A o 5 roky neskorší, tak co vám povím, mali sme o 15 občanoch VCI. Žili šťastne, až pokým ich robota nepoložila. Čavo, stávaj! Dámy a páni, to bol Karoľko a jeho príbeh. To byl fičák, to bylo No teda. neuvěřitelné. A ty si myslíš, že ten příběh byl reálný? Ja neviem, ale v kronike pred predstavením som čítal, že vraj na východnom Slovensku bol naozaj taký starosta, ktorý sa stal všetkým cigánčatom krstným otcom. Všem? Všem. No tak to by měl dostat Nobelovu cenu za mír. No, minimálne, podľa mňa. A muzikanti?
Nie, kľudne. Něco je divně, že? Tam. Něco je divné, protože já jsem si teraz uvedomil, že vlastně muzika vyzerá úplně jinak, že je úplně komplet nová, ako bývala kedysi. Počkej, schválně. Co se stalo? Schválně, čo nám povie chat GPT. Dobře. Tak. Počkej, čo mám napísať? No napiš, změnila se CMFK Fogáš za 10-15 let, za 10 let třeba? Za 10 let? Cirka. No. Aha, tak cymbálová muzika Fogáš se za 10 rokov nielen upevnila, ale aj rodinne usídlila. Primáš Jarda si vzal za manželku tanečnicu Pavlínku, prvý basista... Jarda? Primáš Jarda si vzal za manželku tanečnicu Pavlínku, prvý basista Jindra má za manželku tanečnicu Verunku, druhý basista Marek má za manželku huslistku a momentálne primášku Romanu. Momentálnu, dobré. Tercáš... Áno. Tercáš Ondra si vzal zboristku Ivu, Honzík violista sa taktiež oženil s tanečničkou Lenkou, no a cymbalistka Tereska... Já nevím. To píše, počkaj. Cymbalistka Ahoj. Si privlastnila kontráša Ondru. Dohromady Pozor, to ešte nie je všetko. Dohromady splodili 11 detí. Počkaj, myslíš títo dvaja na konci, alebo všetci? Já myslím, že všichni. Já myslím, že je to takový dokonalý folklórní slepenec. No počkaj, čo slepenec? Prišli deti, povinnosti a tak museli niektorí ukončiť svoje účinkovanie, proste to tak býva, že sa v kolektívoch ľudia občas vymenia, takže teraz majú primášku Romanu, áno, vedúceho Mareka za kontrabasom, violistov Honzíka a Alexa a za cymbálom je Jakub, tak alebo Dorka a vypomáhajú im niekedy Ondrík, Lukáš, Peter alebo Radek. No dobře. A myslíš, že tahle muzika je lepší nebo horší než ta stará? Tak ja neviem, tak si skúsime preveriť trošku? No, poďme s tebou. Poďme. Takže, drahá muzika. Počkaj, tak ja som si všimol, že nebolo tu ešte pásmo z Podpoľania. Podpoľania, to je Oravec, ne? Áno, náš Imi kamarát. Oravec, to je takový, jak mají ty krátký košile, pupky, jim trčí taký hroši. Presne tak, taký hroši, možno niektorí sú aj tu. Tak. Takto. Trúfli by ste si na niečo z Podpoľania? Jo. Fakt? Ale fujaru nemáte. Nemám. Tak počkaj, tak čo, dáme bez fujary jednu podpoľanskú, alebo... No dobře. No Takže když teda hroši, tak něco z hrochotí. To je dobrý oslý můstek. Hroší můstek. Hrajte. Díky. Chodí do baník vykládaný chodník. Ktože ho vykládal, očovský robotník. Učala dolina, keď som po nej išiel. Učala dolina, keď som po nej išiel. Plakala ma milá, že som ju obišiel. Plakala ma milá, že som ju obišiel. Neplač, nerob si srdcu žiaľ. Neplač, milá, neplač, nerob si srdcu žiaľ. Mala si ty vedieť,
vedieť, že ja budem moja. Kvítla ružička, sobočka, čakaj mňa, Anička, do rôčka. A ja ťa, môj milý, čakať nebudem, lebo sa do ročka vydať sem. Píšem ti, ma milá, taký list, prídem ťa dnes večer navštíviť. Prídem ťa, keď budeš doma, ako ťa zabudnem, duša má. Prídem ťa, keď budeš doma, ako ťa zabudnem, duša má. Zabudnúť ľahúčko, to tvoje falošné srdiečko, ale ešte ťažšie bude odvykať, keď ty tam nebudeš chodievať. Ale ešte ťažšie bude odvykať, keď ty tam nebudeš chodievať. Keď ty k nám nebudeš chodievať, je naša dverečka otvára, je naše dverečka z tvrdýho dreva, veď sa mne frajera netreba. Je vaše dvierečka z tvrdýho dreva, veď sa ti frajeria netreba. Já nevím, já jsem úplně uchvácený z té statistiky tady. To je neuvěřitelné. Co všechno ten Ivan zapsal, jo? No. Podívejte, tabulka, více než 650 zkoušek, 50 soustředění, 180 vystoupení, 15 zahraničních zájezdů, 7 autorských programů, 5 tanečních workshopů. A tu vzniklo 10 manželstiev a členom sa narodilo, pozor, 30 detí a jedno vnúča. A pozor, jo, přátelé, vypito 3521 lahví vína, 98 lahví ořechovice, to je nemoc tohle zapisovat. No spíš to pýta. 98 lahví ořechovice od Nešpora, 58 aj od koho? 58 litrů slivovice. Na to ešte dneska bude, myslím, že príležitosť na toto téma. Poďme ďalej. Ja si myslím, že zatiaľ sme videli alebo počuli 5 regionov zo Slovenska. 5, takže to byla Těrchová, Horehron, Zemplín, Podpolaně. A videli sme Karoľka, ten je z dediny Petrovany a to je na Spiši. Šariš. To je na Šariši. Šariš? Je to na Šariši? Hej. Je to na Šariši, ďakujeme. A na Šariš sa teraz vrátime, lebo už, počuješ to? Co? Zase čerkajú, už vieme. Pretože Fogášovci si veľmi obľúbili dedinku Raslavice, jedna z takých najfolklórnejších možno dedín. A od roku 2013 skladajú a stavajú raslavické choreografie a postupne vzniklo celé raslavické pásmo. Takže jdeme do Raslavic. Presne tak, lebo v Raslavicoch tak. Jaký otec, taký syn. Jaké drevo, taký klin.
Jaký mlynár, taký mlyn, jaká matka, taká katka, taká i kšická čeľatka. Jaký vtáček, taký špev, jaký mecev, taký rev. Jaká šviňa, taký kvik, jaká vlačuha, taký smyk. Jaká kojs, taký špik, jaký člevek, taký zvyk. Idzeme na Šariš, do Raslavic, Krucenu ukázať, parobskú ceperku i židovské tance, jak je Mojše, Čeriana a parádne nevesty do karičky skoča a s chlopcami na koncu svižnú polku s Čardašom zakonča. Nevidí. Slunko švicí a dyš truší po hustej verbine. Ľubuj ty me, čvarný šuhaj, ale nezrac ty me. Marviace ťa dušo, marviace ťa dušo, marviace ťa dušo, marviace ťa dušo. Poler Vianošku zlapať, jak ja pôjdem státy. Poler Vianošku zlapať, jak ja pôjdem státy. Vyšol Janík na zahubne, na tú krížnu drážku. Vyšol Janík na zahubne, na tú krížnu drážku. Zlamal Janík pravú ručku, šárka koník nožku. Zlamal Janík pravú ručku, šárka koník nožku. A to všetci moja milá na znamenie dáva. A to všetci moja milá na znamenie dáva. Že by šiše ve vojenským stave nekochala. Že by šiše ve vojenským stave nekochala. Dal mi Pán Boh dobre za moje špívanie, dal mi dobro mužička, ani me nebije, ani me neláje, a ešte me pri ranečku perinu prikryje, perinu prikryje. Ženičko moja, myšiše vyspala, že myši už vekoj celé vecej nedrímala, vecej nedrímala. Že myši už vekoj celé vecej nedrímala, necej nedrímala. Zašírajú poľa! Oj, milá, na mne volá, že mi kúpi kantár, hej, na bráneho koňaca. A nekupuj mi kantár, hej, na bráneho koňa, však ty o tým dobre znáš, že nebudeš moja. Hej, na mlynárskej háci vtačok vodu pije. Na mlynárskej háci vtačok vodu pije. Ej, počekajme, milá, na želenej lúce, na želenej lúce. Opa!
tričko. A za jednu krúžku dala sebe opatrien, co má pod košúľu. Dala sebe opatrien, co má pod košúľu. Aku malej nepújdem, aku veľkej nešli. Veď sa vybe babila, že na doma nešli. Však to parobok z Raslavic. A znáte, jak je v Raslavicoch? Co? Poníže Raslavic, želeníše proso. Raslavické chlopci tancovali boso. Nepravda, kúkaj na nohy. Raslavické chlopci veľkých pánov hrajú. Tak. Drevené hodzinky po kešeňoch majú. Raslavické chlopci robiaše bohače a jeden druhomu požičajú gače. Však to moje, daj tu. Vieš, už ešte nehaňbíš. Šumné sa, zivčata! Tancovať znáte, lenže s parobkami oblapiac neznáce. Poďte, dívčatečka, všetké do kolej.
No dobre. Veľkú hraj, Verunka! Dámy a páni, toto bola záverečná polka z Raslavíc. Veľký potlesk. Áno, a my už sa naozaj blížime do finále tohto programu. 15 ročkov máme. A vy tlieskate a mňa napadá, že je slušné a patrí sa poďakovať všetkým tým, bez ktorých by dnešné predstavenie, tento program nemohol vzniknúť. Ano, samozřejmě organizačnímu vedení festivalu Jánošíkov Dukát. Prosím, potlesk. Úřady pro Slováky žijící v zahraničí za dlouholetou podporu. Potlesk. Internetovému rádiu Janka Hraška. Áno, vďaka ktorým sme dnešný program, alebo ste dnešný program mohli vidieť aj doma na streamovacej platforme. Mávame z Rožnova. Ano. Děkujeme i hostiteli dnešního večera Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. A potlesk si zaslúži aj technická obsluha. Ďakujeme. Tak a my jsme na poslední stránce kroniky.
těchto krásných 15 let, teda možná jsme na první stránce toho fungování následujícího. Ako bude vyzerať ďalšia história folklórneho klubu Fogáš, tak možno nezáleží iba na tanečníkoch, spevákoch, muzikantoch, ale aj na vás, na divákoch, ako ich budete podporovať a fandiť im na ich ďalšej ceste. Ano. A třeba se sejdeme za 5 let na 20letém výročí. Bylo by to pěkné. Za 5 let, alebo sa možno stretneme už oveľa skôr, pri nejakom poháriku po predstavení, alebo možno aj na iných programoch na festivale Jánošíkov Dukát 2026. A co by to byl za závěr bez Čardáše? Presne tak. Čardáš, hraj! Čardáš, ale pomáli. A vždycky taký záver končíme takéto veľké vystúpenia ďakovačkou a boli ste skvelí. Takže v prvé rade chceme poďakovať vám. Tleskáme! Ste skvelí. Chcem aj poďakovať týmto, čo sú za mnou, pretože za 15 rokov posunuli Fogáš o niekoľko levelov vyššie. Aby som konkrétne menoval, dnešný večer patril Romane Pabianovej, primáške cymbalovej muzike Fogáš. Hej manžel Marek, niekedy sa pohádame, niekedy si vypijeme, ale som rád, že je vedúci cymbalovej muziky Fogáš. A celé muzike Fogáš takisto veľký potlesk. Vždycky za nami stoja, je ich málo vidieť.
vidieť. Dneska ich bolo vidieť z bogistky. Poďte sem. Janička, Ivanka, Maja, Paša, Barča, Ivetka, samozrejme Renátka. Hop. Keď už sme pri tých dámach. Dievčatá, tanečnice. Hop. Najkrajší ženáči vo fogáši. Chlapi, poďte. No a samozrejme, tí dvaja moji hostia, sú stále hostia, ale sú aj moderátori. Dominik a Dalibor! No a dámy a páni, na záver choreograf, scenárista, režisér, dramaturg, umelecký vedúci folklórneho klubu Fogáš, známy degustátor páleného ovocia, človek s najtvrdším čapášom v Ostrave a okolí, Tanečník, zpěvák, folklórní buditel Ivan Sapulíš. Poďte všetci hore, poďte všetci hore. Kto vie tancovať, nech tancuje. Kto vie spievať, cože červenie, nech spieva. Ideme to rozpáliť na záver.